tanu ang kanan aparatia saya tanu Rab naswallah. Amay pun kamatay tanu asumari ang tanu ko kubur na ay pagisir tanu na man rabbuka. Man rabbuka anta ai piteknaan apuso ka apaparatian ka aayar ka kirak ayar ka miadan ayar ka pekakan ayar ka priski ayar ka ayama na niya nading gira-giray na upama ka ayap tiang ka apiur na swalla sayar ka pekakan ayar ka ayama na niya na priski ayar ka kirk nakisembag ka ang kutwa Rabbiyallah ayat Rabbak naswallahu subhanahu wa ta'ala ayat margniman to mga pagarimik wagama Islam na ayat tito mimbaloy Arab tano ang sumanga ganabag tano na gusto mga dagangan tano ayat karina naupunta no kaya margnan ngayad na paganay asumiyong sa pamikiran tano na kawiyagan pera material. Sugiti sabab aya mababaloy Arab tano na sumanga material. Igira mo patay tano. Nainot tano di kisabot so la ilaha illallah. Agi adima papadalam ko puso tano iba ayat itu Arab tano naswallahu subhanahu wa ta'ala. Wah. Aya mataan asija puso tano na material. Giti sama pakurik na mga pusutan. Auditan mo kuri ka ang kaya mga pusutan no. Natumatan mo kapapatay asala ka mapapadal mo. Ilan naman nagyang utan niya tayo sa katawa mamaad na restauran yan. Aya budin amin baloy aawida kalian naman gawi. Nagyang kuto restauran yan. Nauman makasulod sa mga customer. Na kaya nanambaran ang kuto mga tibulo restauran yan. Na ayaw mo din namin baloy. Abangat ang ariyan na, table 1, table 2, table 3. Nakialipatan yan asurab bula alamin na ayaw priski, ayaw tupakakan, ayaw ding gira-gira. Kagya man buwan maumako ng kuta kapatay niyan. Nakagiya ko pag isabuton so la ilaha illallah na ako nakisabutian na table 1, table 2, table 3 na roon mambumeka. Nayada tarian ng kuto amya panutul o mga guru ami sa Pakistan padagang mambu sa uraka ingitinda sa tren. Nayabot na bimbalo ya ida-ida yan na mayawawrak. Nasa Urdu na, Garmande. Nasa napukan ka koron. Naniya panutul, o mga tablig, ang utakya masaanira. Padagang sa urak sa tren, asin gapan taga nakapapatay sa tren. Nakagya ko patelkinan niran sa la ilaha illallah, na mamumini sa butian na Garmande, narod mamuin po swallahu ta'ala sunapasya. Naipandapat yung sang utang maranaw, aba iya miya wapat, amya panutul. Akagya ko pagkasabutan sa la ilaha illallah, na ayakon amya balasyan, na miya kadingil sa liwang kuwatayan, natigyan ko na uli, anda miya taman so teleserya Esperanza. Ketanu dani so salida Esperanza guni. Naron mamuin po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to, sadan, sa makala, iarga, o puso utawas say, na may kapatay at tamak ng mga malaikat sa puso yan, nagitod ni Kuliyo. Gitod ni Kuliyo. Giyang ko na ba, iyan niya panutula, ay minisabutian na andam niya taman so, telesira Esperanza, naumangkon wakato, namipantagunan ko tuwa sa nidaa Esperanza. Hindi man ang bayan. Ugayit na igira kon pamumuluan selida
na sembayang naubay niyan so TV kadi niya di pa na nangilaan kabad na mamising yan. Owa, gito ko ni maulaw lang utaba. Nakagya mambu apetay nagyuti-piti sa butun wallahu subhanahu wa ta'ala. So gyuti mga pagariakan ko agama Islam, inutano di pananggila, kalangon, usay, aron tano miyabisi, nagurun tano kepan taga nakapapatay, nagitod ni kibungat tano may kapumatay tano. Na inutano pakapandakla, so kapagaluyak wallahu ta'ala, nagusuditan na rin di ka panarigi. Kaarap-arap sa may kapatay tanong na yatanong ni Bengat nas wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya man ko nas wallah na ay mataan na miyada ko mga pusutan. At na miyaloy si hadis akat teru o Nabi sallallahu alaihi wasallam asukun suayama na niyan na puso umumin na walay o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay mana niyan na ayaw kir ka na suwallah. Ay pandapat kau pamakaad na babalingan kaawalay. Naliyunsun kaun o sa nakawataw. Siko sariling kaawalay. Ketigar kau tu. Kimaap kau tu agian mo taswalay ka. Naliyunsun kaun o sa nakaw. Ak na baon kir ka. Naipandapat yung wallah. Askanian ikir ko mga pusutano. Da dapat tabon ko da naman arumwar ko Allah. Napia ka baling kaun so babaya ka ko tindang ka. Babaya ka ko galabag ka. Babaya ka ko perak nakialapisan yan so babaya ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sige tinitano di ka panaguntaman. Aya Allah na diya kong ka. Teling umay sa kapapatay. Taman sagian kaya pusuakan na dia kan ma-hospital dia kan maripiragian kaya pusuakan lang ano puso adaun su Allah subhanahu wa ta'ala nayad na pilang kulo bagal bakutaw na kamarata o tino to mga pagariakan su Nabi Muhammad nasigo kaya pa kaumanian nayapagang paganay apya mulungan yan na sumanga puso ayan yan pirma siya na pagang-paganay agi-agian kaya puso na udiron mapadalam suwala na binasa din sa kapugintaw manusia. Ada taro mga sahaba atitude na mabibina sa mga pagtao kung kaya taling umakiran ng Nabi agi-ada suwala ko mga pusuira. Bamiyang gulaw lasang kaya masa so kalbang sa wata ababay namiyang gulaw law to kung mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basta ang bawat asiran sa babay, nakayaan niran udiran minubang ang kutwata iran na babay. If kaya iran, iba makala ang kutwata iran na babay, na mapangaruma ako da mama. So gyuti, wata pong swata iran na babay, may kulubang iran din. Ino to, nasabak po kabibinasa o mga pusiran. Bayman tugkaw lawla, ang kutwa sa mga ugat, na pagupakan so tiyaniran asarbu kamaylay wanto na itaguyan. Mga panganami ko na Islam, napkaulaulanan ko mga masaw mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasukya pagkatalingon ng Rasulullah, narinipiriyan sa mga pusuiran pagampaganay. Na aya pirma sa Nabi, kaya bumapadalam na swallah. Allah, Allah, Allah. Dito sa mga sabaw Nabi, na inirampay silang mambukulibin. Anda dun ikan dua iran, na terima wallahu subhanahu wa ta'ala. Why? Mga lok sa may mga pagremi ko agama Islam, iman to na aya ka riribat tanong, na mas pendibila pantano sa otak tanong adiso puso. Diba? Ay taman aditano di ka promasay ko otak. Ay aditano di ka promasay ko otak. Naapya ayat tanubo keusap kesukat. Naditano ding gaston sa kapendibila pa ko otak ko mga watatano. Kada lang ko mga watatano nakakilas. Naya pendibila pantano na usot kira.
mapadalmon so ilmu ko technology, ilmu ko engineering, ilmu ko medicine, ilmu ko law. Di ba gina? Tadi tanu dinggastuan sa gatos ngibu. Ay apa kaisi? Piray miyang gastong ka sa kandibilapang ka, nagukambulungin ka ko puso wata ka, ama padalmon so Allah subhanahu wa ta'ala. Ada. Nagyan ka ang takagugyan kaya puso. Nabnar din ka kailangan na pala madibilap. Okay, na kailangan adinibagag sa puso. Nakaiman to na itan, inibagag. Nagyan kaya puso na ino kailangan ayang madibilap. Amala, o di madibilap, nabina sa sukapugintaw manusia. Gangos ano sa ibarat. Yan kaya puso na basta ad na kababayaan yan, amarata, napiad ni ka didibila po otak ka, na makapresyonot sa otak ka kung puso ka abinasa. Ibarat, o ha, arilay ako ni Badnok, naba ko, ano niya, napagaluya, ang kaya siya'y kabakan pagatakya. O ka, panatan si mata, datara nga, sigupan na. O ayo, nabakan kukumaso sigupan sa abat yang na haram, di bakan pagaluy na kukuman yan. Na di ba, palapaletan uron mata, o, ay susurat mismo sa kutang pakiti. Cigarette is dangerous for your health. Di ba matatago? Antay biron mata o gitu na diligan. Na niropan na tiyago niran sa tuladan na tiyak alak-alaka. Tuladan na miyakan sira, apakapapatay. Pakamumuradan roo, na upamaka di kami paar, na ikususungan ka na dataragiyan kaya tuladan. Di ba? Katawan tanod na kabina sa tanong niya. Na, hirap tanong di, pero ano otak tanong, apa kabina sa tanong. Okay, di ba tanong mo di sigupan? Kaya di tanong di kapakasigupan, nakagiyan. Kaya babayaan ng mga pusukan. Kaya babayaan ng mga pusukan. So, example na kung buhay mga pagari ko. So, di sigupan, relay ako niya sa kiyan mo ako siya. Panabakan ko sa batiyak na harap. Mo pag-isabutan na kang nagyan ko to kaya importante ang madibilap sa mga pusutan o kung di madibilap napiad ni kalantas kayo tak na di pagatos o tak pa ko pamiguran puso ka na sa mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nasukya padalmon wallahu subhanahu wa ta'ala napiad ko na ni Fir'aun Nabi Muhammad amal na terima mga pusiran kagiya sa mga pusiran na kiyumpiaan. Why? Giti, sabab pamiyak kalalay arga kung mga sama sa mga sunod. Miyan nagiran, so kalay arga o kasimboyan sa Israq, nadiran ni baga. Miyan nagiran, so kasimboyan sa Salatul Duha, nadiran ni baga. Miyan nagiran, so kalay arga o katilawat sa Quran, nadiran ni baga. Miyan giran so kay to dunia na pera-peran. Nasa katano na? Lama nga didlik pero wallahu ta'ala sa dunia na darga yan. Ay no tanong buli kuya-kuya. Ino bumiya ka lalar tanong yarga sa milyon. Miya ka lalar tanong yarga sa 1,000. Aba di suwal na napitirian ko Quran. Agyan kaya dunia na dead na ba niya kipantag. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam at yan law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran sarbataman. Wa tigo Allah ta'ala ugyang kaya dunia namiya katimbang swarga yan sa datarbu sa arga o sabala papakarngit nadad na sakataw wa kafir iba pa kay numawala sa satyatay. Upama ka magikan usay sa kadang trak papakarngita. Kuha niyo. Tiyo di kumbatingan ka. Pama na ba kami at may bisa puputan? Oy, may isa to kadang trak. Naya Peter o Nabi nagyang kaya dunia arak sudalamian. Nada rampay swarga yan sa arga asabala papakarngita. Oy. Naino to ada tanong ka sa buti. Nada tanong ka sa buti kagya dapat mapadalam. So kala wala ko mga pusukan. Dito di tanong di ka promasay.
Maadar tanong ko ta, pembetuan saya yakin. Itu paratiya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanong pun kasabutin tunay pembetuan sa yakin. Nah, naman wakarkan usay ng kaya yakin, kalo-kalo na di tan di makapamagumana sa ilmu. Yang kaya yakin aguso paratiya. Nakayang bida niyan, nanggula lang sang kaya buka nakatanway barat. Mapaparatiatan o sasok niyatay nadiden koya. Di ba yan may paratiatan? Kau pa makaditan o nan paparatia naditan o nilabang sumyamatay katigtan o koya gudo. Sabab ko paparatian tan nadiden koya gudo. Na ito labang tanong siya. Okay, nayakin ka? Ay sembag dadabang kau niya ko. Kau pa makagyan mo tamiyatay, narambangan rakaas sa kabu sa kwarto, naparambang ka. Di ka parambang. Kama pipikir ka babad ng buhat. Babadun mawiyag, mamarapar ka. Napakal na ko niyan. Da ayakin kaun sangkut waktu patay niyan sa di din makapubuhat. Binigay sabutan ito. Kadua ay baratian. Nabanda kanu di makambantay sa pasisirkos. Dia mo ta pasisirkos na pagpakat titay ko tali abay kada banian takapatan. Di ba? Na makapira kau makambantay. Nakiatagwang kau sa paratiya sa miya kapasapasang sa kanya. Miya kaparatiya kan sa miya kapasapasang sa kanya. Ayaw pa kayo sir, niya kapag yakin kau, sa niya kapasapasang sa kanya? Nada. Ayaw ka keto kawiron, naupama ka, request sa kanya. At iyan na ka di, kapag kaya angkas na kan sa kasang kaya, kapumay ka kan sa ngatali. Naku, nasbagan niyo baka nung pagkaraw mangkasa. Niya kaparatya ka no dan sa niya kapasapasang. Ugayid na ino kau budi pagangkas. Di kaun pagangkas kagi ada abang kaun yakin. So giting bidaan o paratiya gusto yakin. Datar wallahu ta'ala paparatiaan tano sa air tano priski. Ada ba tano ron yakin? Ada ba tano ron? Yakin bata na nga sunduan na air tano priski. Okay? Ada ba tano ron yakin? Ada ba tano ron? Yakin. Antunay karina Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam akatir wallah ati wallahu ta'ala hayat tingin bani Adam natedeng tadmiya kung ka oriano subuh nagus oriano asar samay tumu auras at tarutok panakar ka ati wallah sumaka kailangan ka pagletan nagyan ka na dua waktu. Demi terusan so Allah subhanahu wa ta'ala. Wah. At nayakin tanurun udah. Piara-piara tanuang ko tuwa katir o laweda na ba tanurun yakin. Ay hiram ya kakailangan tanu. Nadi tanu pendikar koreano sumu. Agurian wasar kasalakaw sumuantan. Salakaw sumuantan. Obama kan nayakin tanurun na pure. Auriano subuh, nakagimian na ditano akatero untuk wallah. Natedin tad mantano, aurian mamuasar natedin tad mantano. Natero topan wallah so kailangan tano sangkot wa dua waktu. Tamat-tamataan kaditano din. Kaya mananian na ibaga ka ang kutwa dikir sangkot wa dua waktu. Huwag na yakin tano. Sabab sa daabatan ron yakin. Na di tam di pangabalagan na tinda. Di tam di pangabalagan na hindi. Naupama kakatawi tanuron sa yakin na apya di tanu din sumong ku mga tindatan na sabab sa kaya tumanatano ku katir wallah na priskian tan wallah sa riski pia kamamasa ay mananian na di tanu kirota kira-kira. Di tanu kirota kira-kira. Kaso mga sahabat na di riski kiran wallah ta'ala.
Sabab ko kaya tagoy kiran sa yakin ko Allah subhanahu wa ta'ala na priskiyan siran wala sa riski apya ka mo sa adikrot ng mga kira-kira iran. Ilan ni man naging utas sa katawa sahaba? Kaya man yan na pupangitagon. Kanaba ay adin yan di ka pangitagon na ba sabab sa paparatian yan? Aw pangitagon na gito'y kapakakan yan. Kaya ka pangitagon yan na sabab ko subuan wallahu ta'ala at igwalay girami ni pamayan dig susambayan na para-para kano kung gilupa nang babanugan niyo so limur kano wala. Na luminiwag yan ko to sahaba. Nakagiya ko ema na niyan na makaliw. Nagupa ka galing nga wala. So galing nga niran sa sundawan ay. Nagumiyaling na kaya po na arina. Ada takarian. Langon o baldi. Galon. Ay ema na niyan na kunin sa sundawan ay. Palayong kaya taguan. Taman sa kagiya ko ema na niyan na dad na ba pananaguya ba. Doon kataguy. Na niya mamaypas sa kaniyan ko, kilidagyan ko tagalingan. Nasi ko riyan kaya pamamaypas yan at tumiyar gagyan ko tagalingan. Naminisampay ito at tutul ko nabitan wa Muhammad. Natigo nabitan wa Muhammad, aw pamatigyan kada ka pamaypas sang kutwa kilidang kutwa, galingan, napakagalingan wallahu ta'ala ko tagalingan sa arena, taman din sa kabangkita ko din. Taman sa kabangkita ko din. Lagi ito sa mga sahabat kaya taguan sa yakin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua, ayaman na niyan natutulan. Agiyan ko tuad na sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, aayabu apira kiyan sa soldo walay na tulutulad a dinar. Tulutulad a dirham. Namiyakat taling pupamang ni. Natigyan ko bisay iyan, nabiging ka sa salad a dirham. Nauriyan o kiyab girong na miya ka umatman ng ko tay kadua pumang ni. Nabigant man. Taman sa miya ka umaso ikatlo pumang ni. Na inibigay ran ng ko tuwa lamba ikatlunad apira kiyan sa walay. Tama sa dead na miya lamba sa walay apira. Nan, misimbayang sa masig. Nakagiya ko simbayang. Nagyan kay bisayan na miya mamaypas sa soldo walay. Nakagiya ko mamamaypas. Nalikat yan ang kaigaan, namiyan kat yan ng kota 300 dirham at pera. Ay ini pa mamasaan ko tabi sa iyan. At iyan na pikmuk muna da barakan pagmaan a pera kang kaya, amuakan. Ngayon ako niya na mana niyan na pagmara ka nagyan kaya 300. Agi ako makaumang ko ta sahaba na inisyo niya sa tingin na ba may tapok ka 300. Siya ko di dala may gan, na tingin na dead, wallah. Adat na ba kung mitatapo kaya manan yan na plugatos. So ay tutulu mga ulama, nagyuti ka priski, wallahu ta'ala kung mga oripon yan na kaya taguan sa yakin kuwanta. Yarzukhu min haythu la yahtasi. Apriskiyan wallahu ta'ala sa riski di mapumagito. So gyuti mga pagarihan ko gamay Islam, yan kaya kapagintaw tanusang kaya dunia alam ba? Na panabnabnaran tanoy yan kaya mga puso tanong. Na matrining tanong sa ayam mabaloy ipagitipyan na Allah, 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 Allah. Nagmapadala mo sa pananarig tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Andad ni katigumpia o mga puso tanong. Na may tigumpia subetad tanong sa kaya dunia. Nayabo kap tigumpia o mga puso tanong na mapadala mo suka pa kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyot, hindi tanan di puniatan, mga lukas, mga pagariang huwag Islam, sa apyag ibu, iniabandingan sa diyan, kaya kalilimod kami manto. Napunganing kong wallahu ta'ala, kaya purutan tanusan dawan, sa upamakaad na pagkatulugupan, at siro koreanakan, nakatayagyan kaya Mike, na piyaladak noon, ay malalagyan kaya pagariang na Sheikh, kaya tanong mababalay MC, nakati sumay ka piyaladak ka, sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aling hindi na mapiyan na baka na sunduga pa Dua tanong. Dia tanong kami gelas din. Oh, insya Allah. Ang tanong mga kapatid. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن اننا لا نحصي ثناء عليك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيد الكون
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا حي يا قيوم إننا رافع أيدينا يا أرحم الراحمين ندعوك أن تغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين جميعا، ما أسررنا وما أعلنا وما فعلنا بقصد وبدون قصد يا رب العالمين، واغفر كذلك لأمهاتنا ولآبائنا ولمن سبقنا إلى الموت يا رب العالمين من المسلمين جميعا. اللهم إننا نسألك يا رب العالمين أن تنجينا من العذاب، اللهم آجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا أرحم الراحمين نجي أمواتنا من عذاب القبر، اللهم يا أرحم الراحمين انعم أمواتنا في قبورهم يا رب العالمين إلى أن يلقوك وأنت راض عنهم يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا إلا أن نكون مسلمين حقا. اللهم اجعل آخر كلمتنا نقولها لا إله إلا الله. اللهم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.